السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی le verbe de troisième groupe au présent، یعنی د دریم ګروپ فعلونه په présent کې. دا څلور فعلونه چې تاسو وینئ: réduire، traduire، détruire، produire. څنګه کولی شو چې دا څلور فعلونه په présent کې استعمال کړو؟ دا ټول په دې درس کې تدریس کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. réduire، réduire، réduire معنا کمول. je réduis، je réduis، je réduis یعنی زه کموم. tu réduis، tu réduis، tu réduis تو کموي. il réduit، il réduit، il réduit هغه کموي. elle réduit، elle réduit، elle réduit هغه کموي. elle ښځې لپاره استعمالیږي. nous réduisons، nous réduisons، nous réduisons مونږ کمو. vous réduisez، vous réduisez، vous réduisez تاسو کموئ یا تاسو کم کړئ. ils réduisent، ils réduisent، ils réduisent هغوی کموي. elles réduisent، elles réduisent، elles réduisent هغوی کموي. elles ښځو لپاره استعمالیږي. هغوی. دویم فعل traduire، traduire، traduire ژباړل، ترجمه کول. je traduis، je traduis، je traduis زه ژباړم یا زه ترجمه کوم. tu traduis، tu traduis، tu traduis تو ژباړې، تو ترجمه کوي یا تو ژباړه، تو ترجمه وکړه. il traduit، il traduit، il traduit هغه ترجمه کوي. elle traduit، elle traduit، elle traduit هغه ترجمه کوي. nous traduisons، nous traduisons، nous traduisons مونږ ترجمه کوو یا مونږ ژباړو. vous traduisez، vous traduisez، vous traduisez تاسو ژباړئ، تاسو ترجمه کړئ یا تاسو ترجمه کوئ، تاسو ژباړئ. ils traduisent، ils traduisent، ils traduisent هغوی ترجمه کوي. elles traduisent، elles traduisent،
ال traduisent هغوی ترجمه کوي. ال ښځو لپاره استعمالیږي. دریم فعل détruire 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 ویجاړول تباه کول. je détruis je détruis je détruis یعنی زه ویجاړوم. tu détruis tu détruis tu détruis تو ویجاړوي. il détruit il détruit il détruit هغه ویجاړوي. elle détruit elle détruit elle détruit هغه ویجاړوي. nous détruisons nous détruisons nous détruisons مونږ ویجاړو. vous détruisez vous détruisez vous détruisez تاسو ویجاړوئ. ils détruisent ils détruisent ils détruisent هغوی ویجاړوي. elles détruisent elles détruisent elles détruisent هغوی ویجاړوي. څلورم فعل produire 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 تولیدول. je produis je produis je produis زه تولیدوم. tu produis tu produis tu produis تو تولیدوي. il produit il produit il produit هغه تولیدوي. elle produit elle produit elle produit هغه تولیدوي. nous produisons nous produisons nous produisons مونږ تولیدوو. vous produisez vous produisez vous produisez تاسو تولیدوئ. ils produisent ils produisent ils produisent هغوی تولیدوي. elles produisent elles produisent elles produisent هغوی تولیدوي.